халқы жейіштірді, бізге бір геже мезарлығын яна ер бар еді, онда жейлер қалғы. Тұтын сарайы еді о ерлері. Собаға жында ятқан еді. Сон вагонларға толдырдылар халқы. Аш жоқ, су жоқ. Вагонларын еше бірісі ağlay, бірісі өлей, бірісі бала тапайды. Вагонларын ешіне өлей. Люди голодные, да. От ташадық. Нәтежіға пішіп, қыжытқанлар бар. Көбірен içінен отлар шығай, оларды пішіп башадық. Халқын içі бағыры суалшынлар толған еді. Сон башылықлар таблетка ерімей. Сонылар пішіреді суалшынлар. Сөйлер, баламын. Қинандыққа. Суық. Аяғымызда киме іші жоқ. Ішке барсақ, лапти берген еділер. Лапти. Ол лаптилерді, ұзон иплері, лапти партиянка киіп, бұнан сарым байлар еді. Başka kiyme işi yok öyle. Babam oralga koydu. Ayakları buzlagan edi. Байлınsa yapışıklı. Son anama pismo yazgın edi. Pismo yazdı. Ayşe dedi. Ayağımı kesecek dedi. Ne yapayım deyip pismo yazdı. Babam ölgen son. 3 aydan son pismo geldi dedi. Hepsi takat yok onu görmeye, netme sarmaya şey yok. Öyleden çok orkazdı bir şey alıp gidip görmereydi. Onda sabahıca şakallar açarıydı. Dağa başladım işimi. Вот память. Холмабından baltanın kesken yedim. Su çıkarıyorum работала. Son baltanın su keseyim yağmurda yağaya. Bayağım taydarına gittim ağacın üzerine. Balta kesti.